Kum kedak ban sengolam halor kejing sya aset yap ya kikasi hakipulit kabalaja hakasinong mukro kaseng hinyotrep youth council HYC haringkat ke hinyotrep acik national movement HANM West Khasil district menta kejanmian kila pelong da kejing lang thang membeti hapo kasor nong ston nalor kidokot jong ke HYC bat HANM lasakiru bagi ba kila isnok tilang bantang membeti kum kedak ban sengolam sya kibahaya ngasem jong kiba mensau bat kibaladu no hakakhtang suloi jong kipulit asam hapo kasinong mukro kinong elam jong ke aseng habaklan hakani kejingelang kila penrem jur ya kipulit bat yak sarkar Asam bat kumju kila theating yak sarkar jela bat kumju ru ya katnat pulit jong jela namar kejing bomla ban ajing ada ya upat ba bagi politician parti kim shamla siosi kim la shodio naman ta kani kejing dia hamukro hare ki siosi yo ban ramel kejong nakani kejing dia kata kadai kebenta ka siosi lagi pai kantam ya politician ka fair Perasnam ke Police Department pandai dan seorang yang gaji telat ke Police Department ke Police Department ke jangi kadai tangkan ng keng kuli kanor kuli ke Asam ke krumit ke brewe jangi kadai nam kata ninangmut baka Police Department jang kami kaya kadai kanong ya kon persya penban kadai kanong set pala ya kajak beliau hadirin bagi Police Asam kila teriap ya kibrew jongi endra pet Police Asam salit keng kanong kuli kisiat kani ka penong yangi ka penong iki samla jang kajak beliau pernah prasnam Ladangin yay ailat tumya gini kebenta. Lala midawa na kaliang kajongi. Home Minister uday kan Hiar Sukino. Midawa Home Minister uday kan Hiar Sukino. Namaria ka ay ka ba hay ka ba usong umsko tu hay nga siyang. Hakum kani ka jingjot jingpay jang kajak menrew. Kajuk kanya. Hakipor mulong suwa mensua. Kelakut lo sakat no ngidang ap bagi perdok prasnam ke jonggi kemplay ka senam hamadan nam takari rejak tandil kani kan wan thalang ha kajing ya penbek pot lada ka mukro lada ka blok 1 lada ka blok 2 lada ka langpi kanam hap hamikhalaya ha kajing ya penbek pot ka bahar ngek ka kani kajing senam kanang sirkai nakawai ka por sekoi pa yang hakani ka jaka banaya ka kriyo sengolam siya kita gilonging kibaramat ya kani ka jingja kabas ngosi nimo hawan poi hagi tu gilonging hang taya po mukro West Chanki Hill District Block 1 namar ka sarkar Asam lang bagi tunat tulit kamsya yang iban lay chutu nakino kidaw kibang nimo abantip handay haka jingsisya ngila na iban lay siya katay kaying kabadon ka jingja Andrai wadla kata kaman siem jongi kamsok ban syong hayeng Andrai ikwa ban penpau bangidon kata gajing kekle laling idon kata kaman siem ban penpau syaga pertai bangiru ngisngo kidram ngiru ngisngo dabram nagabanta gajing dia kabala jiang te po mukro badai na kata daw ni penpau ya kana kadak mentara sri kum kajing thang mati sibenta bangin ya don khtilang bat kaying kasem ha gane kajing dia basosak bat kajing dia basrosi ko kimen kipara kipardo kiparsnam jong kane ka briu nyautrap hibrok away ka umsal ka poi harandang ha ka bang ginuma asyo ban susngap bat day na kadagadaw nyemban seban ni samadan hagi di gisni kibaladem bandawai kita kijing donkam kiba gajat benriu jungi ke donkam katagalong banyedayu punsam lengba gani ka inline permit haga baga sarkar man ka snap hadu menta kam sempat lawa ban pendurung ya gani ka jingdawa wat hadin balapas ya ga resolution menta lakumba license tamai